Turasuje bakunzi b'imikino, iyi ni Sport Zone mukaba mwayateguriwe na punditsi wanyu Gakunzi Benjamin Franklin. Naho amakuru yo ni menshi cyane kabisa, turibanda ku makipe agiye atandukanye nka Barcelona, Real Madrid, Man U, Man City, Liverpool, Arsenal na Chelsea ndetse na Paris Saint-Germain. Ubundi ni mu mashampiyona akomeye, amashampiyona atanu akomeye nka Bundesliga, Serie A, Ligue 1, La Liga na EPL. Amakuru yo ni menshi cyane kabisa. Iyi nkuko nababwiye ni Sport Zone, tugiye tukaganira amakuru agiye atandukanye. Dore mu gihugu cy'Ubwongereza, aho ni mu mujyi wa Manchester. I Manchester rero ni umusore wo muri Portugal witwa Cristiano Ronaldo Aveiro. Akaba rero yabwiye Man U ko atagishaka kongera kuguma muri Man U, ndetse akaba ubungubu Man U izakina Europa. Rero akaba yavuze ati njye ntago ndi umuntu wa Europa, njye ndi umwami wa Champions League. Tubibutse yuko Cristiano Ronaldo niwe top scorer wa Champions League, akurikiwe na Lionel Messi wa Paris Saint-Germain. Rero ikipe zishobora gushaka Cristiano Ronaldo harimo nka Bayern, Chelsea, ndetse akaba yateye utwatsi Inter Miami yo muri US. Ikaba ari ikipe ya David Beckham. Akaba yavuze ati wapi ndacyari umusore, reka nibande kuri aya makipe nka Bayern, Chelsea. Ni nk'ayo makipe ubundi afite amahirwe yo kugira Ronaldo, kuko Ronaldo umushahara we uri hejuru, ntabwo ari buri kipe yose yamubona. Ubwo rero reka tubitege amaso, ariko Man U ntacyo iravuga. Gusa Man U ikomeje kwiyubaka, aho iri gushaka umusore nkuko twabigarutse wa Barcelona Frank de Jong, ndetse na Malaysia wa Feyenoord. Ikaba ari deal ishobora no kurangira muri iki cyumweru bigenze neza. Naho mu yandi makuru rero turekanye nayo ya Ronaldo, umusore w'umuholande wari wintizanya muri Barcelona avuye muri Sevilla yitwaga Luuk de Jong. Luuk de Jong rero akaba yavuze Barcelona ikaba yamusezeye, ndetse n'umusore w'ibigango witwa Adama Traore wavuye muri Wolves ari ku ntizanyo muri Barcelona. Barcelona rero ikaba yabashimiye, irababwira ati kabisa nta kundi. Nicyo kimwe na Dani Alves. Barcelona ikaba bari bafitanye amezi 6. Barcelona ikaba yavuze ati nta yandi masezerano twaguha, gusa turagushimiye ku byo wakoze. Naho Richarlison rero nkuko twari twabigarutseho, umusore w'umubrazil wakiniraga Everton, ikipe ya Tottenham Spurs, akaba rero yaramusinyisha kuri $60 million. Ubwo attack ya Tottenham izaba iri hamwe na Harry Kane, Son, Richarlison ndetse na Perisic cyangwa na Dejan Konzovic. Rero ukaba uri kubona ko Antonio Conte ari kubaka ikipe kabisa. Iyi Tottenham tuyitege muri ino sezo, izatangira mu kwezi gutaha kwa 8. Rero n'umukino wiwe wo kwihuta yaguze abantu nk'aba Bisuma, Perisic, Dejan Vlahovic, Richarlison na Foster. Akaba rero Antonio Conte uyu Mutaliyani ari kubaka ikipe ya Tottenham. Naho mu yandi makuru, Arsenal yatangiye pre-season rero, ubwo yakinaga n'akakipe ko mu cyiciro cya gatatu kita Ipswich Town, kakaba kayitsinze ibitego 5-1. Bakaba bagenda bakomeza kina izindi pre-season, ndetse bakaza batangira shampiyona mu kwezi kwa 8 nkuko bisanzwe. Rero ni ibyo ngibyo bya Arsenal. Arsenal rero nayo yaza yiruka muri transfer ya Rafinha, bikaba biri kubona yuko bishobora kutazakunda. Gusa uyu Rafinha akomeje gushakwa n'amakipe nka Chelsea ndetse na Barcelona cyane. Gusa we Rafinha ashaka ikipe ya Barcelona, uko ari kubona ngo ariyo kipe y'inzozi ziwe yakiniye cyane yuko n'umuagent we witwa Deco wakiniye Barcelona ndetse akinira n'ikipe ya Chelsea. Bishobora yuko ashobora kujya muri Barcelona cyangwa Chelsea
ayo niyo makipe abiri bishoboka cyane. Naho mu yandi makuru Cesar Azpilicueta ndetse na Marcos Alonso bose ni Abanyespagnol kandi bakina mu ikipe ya Chelsea, bakaba Barcelona bashaka cyane ivuga ati na aba basore baza bakadufasha mu bintu bigiye bitandukanye kabisa. Naho Paris Saint-Germain ikaba yasohoye jezi kabisa izakoresha muri no season 2022-2023. ni amajezi meza kabisa y'umweru arimo amabara y'umutuku n'ubururu. Naho Paris Saint-Germain ikaba iri gushaka umutoza ushobora kuzabahesha Champions League kuko ariyo bakeneye cyane kurenza ibindi. Shampiyona barayitwaye cyane kabisa, bamaze gutwara mu myaka 10 bamaze gutwara shampiyona inshuro 8. urumva ko shampiyona ya Ligue 1 ntabwo bayikeneye cyane. uwo ntabwo ari uwundi mutoza yitwa Christophe Galtier. Rero uno ni Umufaransa, akaba yaratoje amakipe nka Lille, Nice ndetse na Toulouse, niwe wahesheje Lille shampiyona. Akaba rero bari kubona ko ashobora kuzabahesha Champions League, ari nako Neymar dos Santos bavuga ati reka sigare tuzajya dukina muri systeme ya 3-5-3-2. akaba ariyo systeme rero nshobora kuzakinisha Neymar, Messi na Kylian Mbappe. Neymar akakina ku 10 hanyuma akatakisha Kylian Mbappe ndetse na Messi muri systeme ya 3-5-2. Nibyo ngibi. Naho mu yandi makuru rero abakunzi ba Liverpool the Reds bakaba bishimye rero ubwo umunya Egypt witwa Mo Salah akaba yongeye contract ya 2025, akaba azaza ahembwe $350 by'amapound hanyuma nubwo bwose Sadio Mane yagiye akaba bishimye kabisa bavuga ati nta kundi nukuzafatikanya ndetse n'abari aba Luis Diaz ndetse na Nunez na Jota bashaka ibitego kabisa. Naho Liverpool kandi akaba biri official kabisa, yaguze undi mukinyi Fabio Carvalho. ubundi yari yamuguze mu kwa kane ariko baza kuvuga ko azaba official muri uku kwezi. Rero akaba yasinyiye contrat avuye mu ikipe ya Fulham yazamutse uno mwaka. Clément Lenglet ni Umufaransa rero ukinira ikipe ya Barcelona, bakaba bamuhaye inzira rero bavuga ati genda ushakira ahandi kuko muri Barcelona urabona ko atabonaga umwanya. Uyu Mufaransa rero akaba ashobora kuzagenda muri iki cyumweru mu mujyi wa Londres, mu majyaruguru ya Londres muri Tottenham gukora medical. Mu makipe yazamushaka ni Everton ndetse na Tottenham ndetse na Juventus. Naho ibya Barcelona na Lewandowski rero bikomeje kugorana kuko ikipe ya Bayern Munchen ikaba ishaka $60 naho Barcelona ikaba ivuga ati $40 nta zindi twarenzaho, aya mafaranga arahagije kuko na Lewandowski umuntu ufite imyaka hafi nka 34 urumva yuko akuze. Calvin Phillips ni Umwongereza wanigaragaje muri Euro 2020 ubwo batsindwaga na Germany. uyu Mwongereza rero ukinira Leeds akaba yasinyiye mu ikipe ya Manchester City, akaba ari uzasimbura Fernandinho wasubiye iwabo muri Brazil. Umukinyi Dembele rero Dembele amasezerano yararangiye, Ousmane Dembele muri Barcelona. Rero bakaba bavuga ati nta kundi, ariko uyu Mufaransa ufite amamuko muri Mali akaba avuga ati mutampaye amafaranga menshi ntabwo nakongera amasezerano. ubu ngubu Ousmane Dembele ni free agent, akaba ashakishwa mu makipe nka Paris Saint-Germain, Bayern ndetse na Chelsea. Naho Gavi wo muri Barcelona rero umwana muto ufite imyaka 17
Barcelona ikaba ishaka uburyo yamukubita kontra ibyibushye kabisa. Iyi kontra ishobora kuzamera nk'iya Pedri ndetse na Ansu Fati, bavuga ati bamukubite release clause ya 1 billion ku buryo umuntu wese uzajya utekereza kumugura azajya ananirwa kabisa. Naho Di Maria akaba ari hafi gukora medical muri Juventus, bakaba bashaka umwanya. Uyu munya Argentine rero uri free agent ubungubu wakiniye amakipe nka Paris Saint-Germain ndetse na Real Madrid, akaba azajya akina muri Juventus muri iki cyumweru bigenze neza medical akayirangiza. Naho Sportive rero ni ibintu bakoresha ibintu by'music ndetse na football, akaba bari kubona ko babikora neza. Sportive rero niwe sponsorship wa Barcelona rero ikaba yabonye undi mu sponsor witwa Sportive mbere yuko batandukanya na Rakuten hashize imyaka nk'ine. Rero amasezerano ya Barcelona na Rakuten ikaba yararangiye, bakazaba bakorana na Sportive. Ubu Sportive kabisa atangiye kwamamaza inu camp ku kibuga cya Barcelona. Na Real Madrid akaba yasoye amajezi mashyashya izajya ikoresha, ni away na home, ni amajezi meza. Home ni amajezi y'umweru, naho away bazajya bakoresha arimo ubururu gutya, arimo ubururu n'umukara meza cyane kabisa. Chelsea ni umutaliyano ukinira ikipe ya Juventus, bakaba bavuze ko ariwe uzafata nimero 7. Nimero 7 ya Juventus yari iherutse gufatwa na Ronaldo ndetse na Vlahovic. Dean Henderson ni umuzamu wari uwa kabiri muri Manchester United, niwe wasimburaga De Gea, akaba yatijwe muri Nottingham Forest. Uyu mwana w'umwongereza rero reka turebe nimba azafata experience akaza gusimbura David De Gea. Tottenham twabivuze yuko yasinya iri kwiyubaka cyane, abakinnyi nka Bisuma, Ivan Perisic umunya Croatia, ndetse na Dejan Kronzovic, ndetse na Rickson, ndetse na Foster umuzamu uzajya asimbura Lloris. Ikibuga cya Liverpool cyitwa Anfield Road rero mu mujyi wa Merseyside. Ni umujyi rero ubamo amakipe abiri, Everton na Liverpool. Rero uwo mujyi bakaba bari kwagura ikipe ya Liverpool, nako stade ya Liverpool yitwa Anfield Road, bakongeraho 7,000 bizabatwara miliyoni 80 mu gihe cya seza. Ubundi Liverpool yakiraga Anfield Road yakiraga 53,000, ubu ngubu yongeyeho 7,000. Rero muri ino sezo uzajya ubona Anfield Road bari kuyagura, bakazaba bayikiniramo ariko bayagura. Ni ibyo ngibyo rero, amakuru yo yari menshi kandi amakuru nakagaruka. Comment hasi ndetse na share, subscribe na like, ni inkunga yanyu ikomeye. Mwari kumwe na Gakunzi Benjamin. Ciao ciao.